Matthew isahluko ngesika 13 esincinyane ngo16 lo 17 kepha abusisiwe amehlo enu ngoba ebona nendlebe zenu ngoba zisizwa ngoba ngiqinisile ngithi kini banengi abaprofeti namadoda alungileyo alangazelela ukubona lokhu elikubonayo abakubonanga nokuzwa lokhu elikuzwayo abakuzwanga. Inkosi ilomusa njalo futhi ilothando. Ngileqiniso ukubana ukhona osetholile isibusiso sakhe. Ngithuba lomthanda sizile edilini lelizwi likaThixo. Kodwa ngaphandle kwedili lelizwi likaThixo sizile ukuzocela kuJehova ukuba asinikeze ngamunye ngamunye njengokwezifiso zethu. Yikho incwadi kaPetro wokuqala ngo5 ivesi ngelika7 lisithi ilizwi likaThixo Kicela yonke imithwalo yakho kuye, yena uyakukhathalela, yena uyakunakekela. Sithatha leli thuba ngamunye ngamunye wethu siphakamisa inhliziyo zethu sizisa kuJehova ukuze asinikeze okuyisifiso senhliziyo yethu. Ngezelela phezulu komthandazo wakho njalo ukuba lokho ozakutsho Jehova ngisize ngikulandele. Siyakhuleka. Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe lidunyiswe lakho igama.
Siyakubonga ngethuba lona leli osinikeze lona lokuba size phambi kwesihlalo sakho somusa. Nxa sikhangele imeko yezinto zomhlaba sinanzelela ukubana sesiphila ekuqineni kwesikhathi. Izinto zonke ziyaveza ukubana akusekho lutho oluzalunga ngaphandle kokuba ubuze uzobeka umbuso wakho ozakuma ingunaphakade. Sizinikela njengabantwana bakho, usuqoqa ibutho lakho lokuqina eliza kulwisana lesitha, hathi ngezikhali zenyama kodwa ngezikhali zakomoya. Anti ilizwe siza kulifunda ngalesi sikhathi, amazwi ozakuwathontisela enhliziyweni zethu mawakhule kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Vumela nginikele ozileyo lapha ethwele umthwalo omsindayo, mangabuyeli ngekhaya esindwa yiwona lo mthwalo, ngoba wena uthembekile. Uthe ozani kimi lonke lisindwayo ngiza kuliphumuza kulo mthwalo. Ngimnikela esandleni sakho. Angikwazi ikhaya lakhe, angikwazi lapha ahlala khona. Funa lapha ahlala khona uSathane uzakhele. Ngiyamkhuza ngegama likaKristu Jesu ukuba athuthe empilweni yakhe. Abanye bayasindwa ngamadimoni kaSathane, balolaka, bayehluleka ukubana behlukane lalo. Cela ukunxusa ngamandla asezulwini ngelizwi ozakulithontisela ezinhliziyweni zethu. Kawungavumi nkulunkulu umthwalo owesono esize lawo sibuye silokhe siwethathe emahlombe ethu, kodwa siwothiye ezinyaweni zesiphambano, ukuze kuthi ngelizwi lakho eliyakuphuma emlonyeni wakho njengamazolo ehlela emhlabathini olugwadule, kalithele izithelo, liveze ukulunga ezimpilweni zethu. Busisa umakhokhoba ngenxa yokubana uvakatshile kuyona le indawo, ungezi njengesethekeli, kodwa yiza uzozakhela emzini lamzaleni ekuyona le indawo. Bonke abazakuzwa lona leli lizwi bathi ngempela uJehova ukhulumile. Ngifihle ngaphansi kwegazi kwelihle igama elikaKristu Jesu. Amen. Siyambonga uJehova owethula imithwalo yethu, osizwayo siphakathi kosizi. Isono siza kugcina ukhathana lale incwadi ilizwi likaThixo, kepha lincwadi iza kugcina ukhathana lesono. Ngakho kasiyiphenyisiseni ukuze sifumanise ukuba singaba yingcenye njani yebutho lethemba. Lizwi lethu namhlanje inhloko yendaba ithi yona ibutho lethemba. Ibutho lani? Lethemba. Abantu abatsha ababephoqelelwa ukuba bangene embuthweni waseNgilandi babenxuswa ukubana nxa sebengenile ebuthweni laseNgilandi bangene benze isifungo. Babephakamisa indibilithi eyayilomfanekiso wendlovukazi yaseNgilandi. Ekuphakamiseni le indibilithi bese befunga ukubana ngale indibilithi siyafunga ukubana kasisoze siphikisane laleli butho lalo osithungamelayo kulona leli butho. Ngithanda ukubana ngitsho ukubana angingeke ngathwala ibhazuka, angingeke ngathwala ngitsho ipistol, angikwazi ukubana i-AK ithwalwa kanjani, angikwazi ukubana kucatshwa njani, futhi kangikaze ngibe yililwa licatha, kodwa yilokhu engikwaziyo. Angikaze ngiye empini futhi mhlawumbe ngayibala emabhukwini,
kodwa engikwaziyo yikubana mina ngisempini kaJehova, ngilibutho likaJehova, ngoba kasili lenyama legazi, kepha silwa lamandla, lemibuso, lababusi abomnyama walomhlaba, lokuhlubuka okukhulu okusezindaweni eziphezulu. Ungabe ungekho kuyona leyo ndawo, izikhali zethu esilwa ngazo ayisizo ezenyama, izikhali zakomoya. Hlomani ke lezi izikhali mabutho kaKristu. Ngifisa ukubana silinanzelele leli butho likaThixo. Incwadi kaDuteronomy isahluko ngesika 20 ivesi ngelika 1 inikeza isilayezo okumele sihambe ngaso. Lithi ilizwi likaThixo encwadini kaDuteronomy isahluko ngesika 20 ivesi ngelika 1, nxa lisiyakulwa lezitha zenu, libona amahashi lezinqola zazo, lebutho lalo elikhulu kulelenu, lingesabi inkosi uNkulunkulu wenu owalikhipha ezweni laseGibhithe, uza kuba lani. IBhayibhili lapha liveza imfihlakalo enkulu. uJehova ukhuluma lo-Israyeli wasendulo. Thina ngokuloba kukaGalathiya isahluko ngesika 3 ivesi ngelika 29 lithi lona ilizwi likaThixo, uma selikuKristu seliyinzalo ka-Abraham. Ngezinye indlela mina namhlanje ngingu-Israyeli wakomoya ngenxa yokuba ngikubani? NgikuKristu Jesu. Abesesithi yena, uma libona amahashi lezinqola zazo, lebutho lalo elikhulu kulelenu, yenzani njani? Lingesabi, ngoba uNkulunkulu uJehova wenu ulani njalo uphakathi kwenu. Likhona yini bathandekayo? Incwadi kaDuteronomy isinika ukusiqinisa ekupheleni kwesikhathi. Singananzelelisisa, leli butho livezwa ngezindlela ezitshiyeneyo eBhayibhelini, njalo uThixo uyalazi leli butho. Encwadini kaJohane livezwa njengemvu. Izimvu lezi azilandeli owemzini, kepha ziyambalekela ngoba kazazi ilizwi lakhe. Izimvu lezi zilibutho ngoba ebuthakathakeni bazo ziyanqoba, ngoba ohamba phambi kwazo wanqoba ukufa, wanqoba ingcwaba, wanqoba konke okukhona emhlabeni. Wathi ephuma engcwabeni wamemezela kubafundi bakhe, wathi amandla onke ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba anikezwe mina. Ngalokho zimvu zami, hambani ezweni lonke limemezele ivangeli elimangalisayo. Nxa sifunda ilizwi likaThixo uJohane ngo-10 ivesi ngelika 5, yiyo esivezela le indaba. Leli butho liyavezwa njengebandla. Ibandla kayisilo sakhiwo, njengoba angazi ukuthi ngubani ongancedisa abantwana labo ukuthi bathule ngayo. Angazi ukuthi ngubani ongancedisa abantwana labo bathule. Ibandla kayisilo sakhiwo, ibandla kayisiyo miduli, kodwa ibandla libutho likaKristu elisempini elihlomileyo ngezikhali zikaJehova. Nxa sifunda incwadi yabaseKorinte bokuqala ngo-12 ivesi ngelika 13, umpostoli Paul echasisa ngebandla likaThixo uthi yena ngokuba
ngomoya munye thina sonke sabhabhathizwa saba ngumzimba njani munye. Indlela yokuqala yokuvezwa kwebandla izimvu zikaThixo. Indlela yesibili ngumzimba kabani? kaKristu. Ngesinye indlela nxa uhlasela ibandla uhlasela umzimba kabani? kaKristu. Ngakho akasoze azithulele. Sonke sabhabhathizwa saba ngumzimba munye. Noma amaJuda, noma amaGreki, noma izigqila, noma abakhululekileyo, thina sonke sanatha umoya munye, umoya oyingcwele. Sonke singabantwana bakaThixo, sonke sisezinyathelweni zikaJehova. Kepha nginombuzo ongihluphayo, nginombuzo ongihluphayo, nginombuzo ongikhathazayo. Sonke sibizwa ngebizo likaKristu, sonke silesibongo sikaJesu. IMethodist ilesibongo sikaJesu, amaKatolika alesibongo sikaJesu, amaSabatha alesibongo sikaJesu. Ngike ngabalisisa bangitshela ukubana abhaliweyo e-United Nations are-registered ayedlula 3,000 bonke balesibongo sikaJesu. Wahlukene yini uJesu? uJesu wahlukanisiwe iziqayiqa ezithiyeneyo na? Umbuzo ongihluphayo, umbuzo ongikhathazayo. Kungani leli butho lingamabandla amaningi? Omunye umbuzo ongihluphayo, kungaba khona yini ibandla leqiniso? Omunye umbuzo ongihluphayo yikuba singalithola kanjani? Le imibuzo yomithathu sizayichasisa ngokuphathiswa lizulu. Ibandla liveziwe njengani? Njengezimvu zikaThixo. Ibandla lavezwa njengani? Njengomzimba kabani? kaKristu. Okwesithathu, ibandla liveziwe njengowesifazana eBhayibhelini. Nxa ungafunda incwadi kaSambulelo isahluko sika-12 ivesi lika-1, kwaba khona ezulwini isibonakaliso esikhulu, owesifazana embethe ini? Ilanga nenyanga ngaphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kwakukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi-2. Ngifuna ukubana uhambe lami kuhle lapho, lilalele likhona yini bathandekayo. IBhayibhili lapha lithi lona kwaba khona ezulwini isibonakaliso esikhulu, owesifazana owayembethe ini? Ilanga. Lo owesifazana wayegqoke ilanga. Ilanga lokulunga silifunganisa linguKristu Jesu. Wayengazigqokelanga ukulunga okungokwakhe, kepha wayemi ngaphansi njalo kwesisekelo seTestamenti elidala enyathele inyanga. Ekhanda lakhe kulemqhele onezinkanyezi eziyishumi-2. Abapostoli bakaKristu Jesu, inyanga engaphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi-2. Bese lisithi lona ilizwi likaThixo, ukuze uzwisisise iBhayibhili kakuhle. Nxa ubala indinyana, ungahlangana le ndinyana engani iyakuxaka, buyela phezudlwana uyiza kubalulekisela okuxakayo endinyaneni engaphansi. Hambani lami lapho. IBhayibhili libhalwa lalingelazo izahluko, lalilibhuku nje lehlukaniswa nge-16th century. Ngakho usahluko ngo-11 ivesi lika-19 yikuqalisa kombono wempikiswano enkulu phakathi kukaSathane loKristu Jesu. Uqhubeka usiyangena kusahluko sika-12 ivesi lika-1. Thandaza lami ukuba uThixo asivezele imfihlakalo yasezulwini.
kungani lo owesifazana ebonakala. Isahluko sika 11 ivesi lika 19 lithi lona le tempeli likaThixo lavuleka ezulwini kwabonakala etempelini lakhe umthokotho wesivumelwano. Kuyini okwabonakalayo etempelini lakhe? Umthokotho wesivumelwano. Kuyini okukhona phakathi komthokotho wesivumelwano? Kulomthetho kaThixo. Isivumelwano sikabani? SikaThixo nabantu bakhe. Imthokotho wesivumelwano usubonakele. Ngemva kwalokhu kwase kubonakala ini? Owesifazana. Likhamba lami yini bathandekayo? Owesifazana akabonakali isivumelwano singakabi khona. Owesifazana akabonakali isivumelwano singakabi njani? Okwenza ukuba abonakale yikuba isivumelwano sesinjani? Sesikhona. Nxa isivumelwano sesibonakele, owesifazana uyabonakala. Ikela ngingubeke ngamazwi amafitshane. Isivumelwano nxa singakabi khona phakathi kwabantu bakwethuzala lami akabonakali phambi kwebandla isivumelwano singakabi khona. Kangeni emthathweni engagqokanga iveli lakhe ngoba isivumelwano singakabi khona. Kodwa nxa isivumelwano sesibe khona, abazali sebethe bona nangu umntwana siyakunikeza, nxa esegqoka esimhlophe kungenxa yokuba isivumelwano sesibe khona. Sikhona yini bathandekayo? Ngakho-ke lo owesifazana esimbona encwadini kaSambulelo isahluko sika 12 ivesi ngelika 1, owesifazana lo libandla. Ngifisa ukuthi ngichasise ukuba ngeliqotho ngoba liyembethe ilanga uJesu ngokwakhe, lilomqhele, linesisekelo semfundiso yabapostoli abali12, kalihambi ngezimiso zalo, ligxilile eTestamentini elidala neTestamentini elitsha, linokukholwa kuKristu Jesu nobufakazi bakhe. Now sengikuchasisile lokhu ukubana owesifazana lo ubonakala ngemva kokuvezwa kwani? Kwesivumelwano. Uthembekile kiso lesi sivumelwano. Ngifisa ukuthi ngikuchasise ngokwendlela yeBhayibheli. iBhayibheli liyachasisa lapho kwaIsaya 51 ivesi lika 16. Ngithi kilo iZayoni, wena uyisizwe sikabani? Sami ngikukhethile. Yisivumelwano lesi. U-Israyeli izikhathi zonke ephila phakathi kwesivumelwano, uThixo wayezwisisana naye. Ungabala incwadi kaHosiya, u-Israyeli semhlubuka uThixo. uThixo usebenzisa umprofeti ukuba ayethatha isifebekazi abesesithi uIsrayeli wenze njalo kimi, kodwa ngiyakuthanda mntanami, ngiyakuthenga, ngitho emkambo usuthengiswa, ngelami igazi ngifisa ukubana ngikuhlenge. Ngithi kilo iZiyoni, wena uyisizwe sami. Encwadini yabaseKorinte isahluko besibili isahluko nge-11 ivesi ngelika-2 lithi lona ilizwi likaThixo ngokuba ngakwendisela endodeni eyodwa ukuba ngiyinise uKristu Jesu uyintombi ehlophe. Likhona yini bathandekayo? Lintombi enguKristu elibandla yendiselwe kubani? kuJesu Kristu, ukuze ibe yintombi enjani? Emhlophe. Kayibi mhlophe ngokwayo, kodwa iba mhlophe ngegazi lewundlu. Nitsho njalo ilizwi likaThixo incwadi kaJeremiya isahluko sika 6 ivesi lika-20, ndodakazi yaseZiyoni etotoziweyo nethambileyo iveza ibandla likaThixo ngokunjalo. Yabona, owesifazana engachiyana lesivumelwano uba ngowesifazana ongazothanga. iBhayibheli liyasivezela lo owesifazana encwadini kaSambulelo isahluko sika 17 ivesi lika 3. Ngabona owesifazana egade isilo esibomvu sigcwele amagama enhlamba. Abeseqhubeka esithi lo owesifazana wayembethe ububende okubomvu evunule ngegolide nangamatshe amahle namaphareli
abesesithi yena ephethe isitsha segolide ngesandla sakhe sigcwele amanyala nokungcolileyo nobufebe bakhe. Abeseqhubeka isithi nasebusweni kwakhe kwakulotshiwe igama eliyifihlakalo elithi Babylona elikhulu, unina wezifebe nowamanyala omhlaba. Mana ngibe mfitshana lapha yami. Uthandazelani nxa ngikhuluma lokhu ngoba kungani kunzima nyama. IBabylona leli elikhulu lingunina wezifebe ngoba lona liyisifebe esikhulu. Laphule isivumelwano loThixo. Lapha sibona abesifazana ababili. Owesifazana omi kuso isivumelwano obonakala sokube lesivumelwano, kodwa lo owesifazana ubonakala isivumelwano singekho kodwa uzwakala ngobufebe. Kazwakali ngobufebe kuphela, uzala ezinye izifebekazi. Ngezinye indlela leli bandla eliyisifebe lizala amanye amabandla ayizifebe. Ngokunjalo uThixo ekuzwisiseni kwakhe ulokuncenga encwadini kaJakobe isahluko ngesika 4 ivesi ngelika 4. Amazwi la alukhuni anzima ukubana ngiwabale, kodwa ngenxa yokubana seBhayibhelini ngizakuwabala. Lithi lona ilizwi likaThixo encwadini kaJakobe isahluko ngesika 4 ivesi ngelika 4. Zifebe ndini, kalazi yini ukuba ukuthanda umhlaba kuyibutha uThixo? Ngakho-ke laba abesifazana ababili, owokuqala wesifazana oqotho umele ibandla elinjani? Elimsulwa, elingelachatha, elihlambulukileyo. Owesifazana ongcolileyo umele ibandla lamanga. Usizi yikubana leli bandla lamanga lizele amanye amabandla amanga. Sokusenza ukuba kube lebandla leqiniso, lebandla lamanga labantu abalo. Sihamba sonke bathandekayo. Amabandla kayisiyo lawo afika 3000 emhlabeni, amabandla mabili emhlabeni. Kule bandla likaThixo bese kusiba lebandla likaSathane labantu abalo. Incwadi kaSambulelo iyaqhubeka nxa ichasisa ngalo umama. Ibisisithi lo owesifazana wayekhulele, wakhala enemihelo, esikwa ngobuhlungu bokubeletha. NoDrago wema phambi kowesifazane okade ezabeletha. Ngoba ibandla likaThixo lisukela ensimini yase-Eden lapho kwakulo Adam lo Eva khona, liqhubeke kube yisizukulwane sika-Abraham. Abantwana bakaThixo ababizwa emnyameni abizwe kube ngu-Israyeli, kungene ebandleni lesiKristu. Ngasona lesi isikhathi iBhayibhili liyasivezela ukubana uDrago wema phambi kowesifazane ekade ezabeletha, ukuze nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Wabeletha umntwana wesilisa ozakubusa izizwe zonke ngentonga. Ibandla leli lazala uKristu Jesu. Sikhamba sonke bathandekayo. Yikho lapho uJesu azalelwa khona, yena ozakubusa ngentonga yensimbi. Kepha ngesikhathi azalwa ngaso
uSathane wathumela amabutho abulala bonke abantwana kwaze kwathi uMikha wakhala wathi ngizwa ukukhala eRama. Kungani bekhala kangaka? uRaheli ukhalela ini? Abantwana bakhe. Lapho abantwana abanengi babulawa ngenxa yokubana uDrago wayemele ukumshwabadela umntwana lapho ezalwa, kepha uThixo wamsiza weza eGibhithe ezweni lase-Afrika. Yikho ngithe mina isikhumba esimnyama legazi likaJesu kuyahambelana, ngoba uSathane esezondele uKristu, uJesu, unina kaJesu, uJosefa basuka baya eGibhithe ukuyacatsha khona. Kwathi uJesu isiphambano sesimsinda, isikhumba esimnyama sathwala isiphambano. Anginamahloni ngevangeli noma langidopha emnyameni langisa ekukhanyeni. Sasingayisibo bantu balutho, kodwa ivangeli likaNkulunkulu ophilayo linamandla okugezisisa. Yabona, ngifuna ukulazisa abelungu kabalethanga vangeli kuzwekazi leAfrika, ngoba umuntu omnyama wayemazi uNkulunkulu, wayemqonda uNkulunkulu. Akusoze umtshele ukuthi uNkulunkulu kakho, kodwa ngabelungu abathi bona uNkulunkulu kakho. Wabeletha umntwana wesilisa ozakubusa izizwe zonke ngentonga yensimbi. Nomntana wakhe wahluthela uNkulunkulu nasesihlalweni sobukhosi. uJesu wahluthela ezulwini kuNkulunkulu, namhlanje umile ukubana asehlulele. Emlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali ukuze achaye izizwe ngaso. Yena uyabusa ngentonga yensimbi, amvusa ngayo. Incwadi yabaseFesu 1 verse 10, owamvusa ngayo kwabafileyo wamhlalisa kwesokunene sakhe ezulwini. Namhlanje uyabusa ezulwini, esesukile wenyukela ezulwini. Kwaqala ukuhlukuluzwa amaKristu, uhlupho olwalusezulwini lweza emhlabeni. Uhlupho olwaluvakathele izulu lwaselusehlela emhlabeni ngokuzikileyo. Thanda ukubana sinanzelele ukubana olobayo embalini uthini. Kwaqala ukungena izinto ezingahlambulukanga ebandleni. AmaKristu amatsha kwakusiba amaKristu amatsha kwase kusiba ngabahedeni bakudala ababuya nezenzo zabo, bangena lazo phakathi kwabantu ababesemabandleni, bacima ukukhanya. Futhi amaKristu ayesebandleni awacimanga, kumbe awazange adunge ubuhedeni obabezala abantu ababevela emhlabeni. Ngesinye indlela inkolo yemhlabeni yabhabhathizelwa ebandleni. Kwase kuqala ukubana owesifazana oqotho athiyane lesivumelwano sikaThixo. Esethiyane lesivumelwano sikaThixo osilobela embalini, uthi yena kunalokho izinqwaba zabahedeni ababebhabhathiziwe zenza ukuba ubuhedeni bululaze ubuqotho bobuKristu, baze baphelelwa ngamandla abo. Kodwa uJehova walondoloza ingcosana eyayibambelele kuzo izethembiso zelizwi likaThixo. Le ingcosana eyayibambelele kuzo izethembiso zikaThixo, iBhayibhili lithi lona kuSambulelo isahluko sika-12 ivesi lika-13, uDrago wazingela owesifazane owayezele umntwana wani wesilisa. uSathane waqala ukulwisana lani lebandla likaThixo. Owesifazana wasebalekela emhlane lapho ayelendawo eyayilungiselelwe khona ukuba bamondle izinsuku eziyinkulungwane-216, izinsuku ezingu-1260 ngokokubala kweBhayibhili encwadini kaHezekhiya 4 ivesi lika-6. Usuku lumelele ini? Umnyaka owodwa. Ngesinye indlela ngokwesiprofethi
ibandla lahlukuluzwa okweminyaka engu-1260 years. Abantu behlukuluzelwa iqiniso, ababetholakala bethwele iBhayibhili babebulawa. Enye indoda ogama layo liuLatimer wasondela eNgilandi emthineni owawudliviza abantu, exoxa lomngane wakhe uRiddle. Uthi yena kasingene kulomthina ngoba nxa singena kulomthina isibane esizakusibeka lapha akukho muntu ozakusicima. Bahlukuluzwa amaKristu ngokuthiyana kwabo. uDrago wamthukuthelela owesifazana, wamuka wayakula nabaseleyo benzalo yakhe. Alizange likuzwe lokho, mana ngeke ngikwenze kube lula. Uyabona, owesifazana libandla likaThixo lasungula laqhubekela phambili lifuqwa ngamandla kaThixo, kodwa ngesikhathi sokuhlupheka ibandla liyaguquka umumo walo liba yinsali kumbe okusaleleyo kulokho kwakuyikho khona kuqala. Ngikwazi behamba labantu. Ngakho-ke uSathane enanzelela ukubana owesifazana sebe yinsali, wathukuthelela insali yalabo abagcina umlayo kaNkulunkulu nokukholwa kuKristu Jesu. Wathi sebathukuthelele uDrago wamuka wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina umlayo kaNkulunkulu nobufakazi bukaKristu Jesu. uSathane wathukuthelela wayakulwa nebandla ezinsukwini zokugcina. Uzakwenza ngendlela enjalo njengalokhu kulotshiwe elizwini likaThixo. Kulezimpawu ezimbili esizifumanisayo laphana eziveza ibandla likaThixo. Yekela sizigijimele phezu kwazo. iBhayibhili lithi lona yilaba abagcina umlayo kaThixo. Butho likaThixo leli ngeligcina umlayo kabani? Akukho eTestamentini elidala, kuseTestamentini elitsha. Leli bandla eliqotho eliyinsali kumbe lokho okusaleleyo kulokho kwakuyikho ngabantwana bakaThixo abagcina umthetho kabani? kaThixo. Abagcini ingxenye yomthetho kaThixo, ngoba iBhayibhili lithi kuJakobe 2 lithi lona owaphule owodwa ufanana loyephule yonke. Nguvesi lika10. Ngoba owathi yena ungafebi muye futhi owathi ungabulali, owathi khumbula usuku lweSabatha ulugcine lube ngcwele muye futhi owathi yena khumbula njalo umenzi wakho ensukwini zobutsha bakho. Hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni. Ogcina owodwa aphule, ogcina yonke aphule owodwa useyaphule yonke. Kufana lomuntu othatha ichizeli, ngoba imithetho kaThixo yalotshwa ezibhebheni zamatshe. Ngokuzama ukuphumula owodwa uyabulala ilitshe lonke elilemthetho kaThixo. Ibhaliwe ematsheni ukutshengisa ukubana ini ingunaphakade. Abagcini umthetho kaThixo kuphela banobufakazi bukaKristu Jesu. Banobufakazi bukaKristu Jesu. Bubonakaliswa ngani lobu bufakazi bukaKristu Jesu? Luphawu lwesithathu bafakaza ubufakazi bukaKristu Jesu obufunyaniswa odabeni lwengilosi ezintathu. Luthini udaba lwengilosi ezintathu? Udaba lwengilosi ezintathu luthi mesabeni uJehova limkhonze ngoba ihola lakhe lokwahlulela selinjani? Selifikile. Eyesibili yalandela, ilizwe elikhulu imemezela isithi liwile iBhabhiloni, kanye newayini lalo elesithathu bisilandela isithi yena uma ekhona okhonza isilo amukele uphawu ebunzini nasesandleni sakhe. Yena uza kunatha iwayini lolaka lukaNkulunkulu olungaxutshaniswanga nomusa. Nanku kubekezela kwabangcwele abagcina umlayo kaNkulunkulu nokukholwa kuKristu Jesu.
ngakho leli bandla ligcina umthetho kaThixo. Leli bandla langena esikhathini sokuhlukuluzwa, lala lokho libambelele emfundisweni zelizwi likaThixo. Leli bandla linobufakazi bukaKristu Jesu, liyatsho ukubana uJesu wavuka, wafa, wangena engcwabeni, wavuka, wenyukile, ukubaba manje uyasehlulela. Ubhala iregister yalabo abazakuba khona ekhaya ezulwini. Leli bandla limelele ukuqhamuka kwenkosi yamakhosi nombusi wababusi. Leli bandla limelele ukubana kuza kubonakaliswa isethembiso esikade sasimelele, isifiso seminyakanyaka. Liyafakaza ngodaba lwengilosi ezintathu. Leli bandla liyachumayela ngokwehlulela. Leli bandla liyaphawula ukubana uphawu lwesilo kuyini. Ibandla eliqotho ngoba lithunyiwe ukubana lichumayele emhlabeni wonke, ukwazisa abantu ukubana uphawu lwesilo kuyini, lona olukaThixo luyini. Johane 10 verse 16 nginezinye izimvu engilazo ezingesizo salesi sibaya, naleze engimele ukuba ngizilethe zikwezinye izibaya. Zizakuzwa ilizwi lami, kube ngumhlambi munye nomalusi munye. Sambulo 18 verse lika4, ngase ngisizwa elinye ilizwi livela ezulwini lathi, izimvu zami, phumani kilo bantu bami, phumani kilo bandla lami, phumani kilo bantu bami, phumani kilo butho lami, ngoba iBhabhilona selifundise abantu izinto ezingayisilo, ukuze lingahlanganyeli nezono zalo, ukuze lingamukeli okwezinhlupho zalo. Phumani kilo bantu bami. iBhabhilona lifundisile abantu ukubana ukubhabhatizwa yikufafazwa. iBhabhilona lifundisile abantu ukubana ofileyo kafanga usepurgatory, umnikele ukulungela ukubana engatsha aze achisisise, avume izono zakhe, abe sengena ezulwini. Kodwa elami ilizwi nxa ngilifunda iBhayibhili lithi lona abafileyo kabazi lutho ngokuqwayiza kwelihlo, nxa ikhala ithilongo, abaphilele uKristu Jesu baza kuyihlangabeza inkosi yamakhosi. Enye indoda igama layo linguMartin Luther yayibala ngoba ngesikhathi somnyama kwakufundiswa izinto ezingahlambulukile. Abantu abanengi bananzelela ukubana hayi lapha kakuqambi kuhle. Ngitsho labeze science babefundisa ukubana okhulupheleyo, ngizwile ku health talk lapha bebesithi bona imizimba yethu kumele ihlale izacile ukuze siphile kahle. Kodwa ngaleso sikhathi babesithi okhulupheleyo nguye ophila kahle. Ngakho abantu babehlala etafuleni baqale ukudla, badle ukuze babe nemizimba emkhulu, ngoba odokotela onomfundo babefundisa ukubana okuqondileyo yikudla kakhulu. Ngoba iBhayibhili nxa likhithiwe ebantwini benza izinto ezingahlambulukanga. Babefundisa ukubana ukugeza kakulunganga, kwaze kwathi enye indlovukazi yageza kane ngomnyaka. Kwakufundiswa izinto ezingahlambulukanga. Kodwa bathi indoda le isifundile iBhayibhili, yafumanisa amaphutha ebandleni, yabethela emdulini waseWittenberg amaphutha angu-95. Basebeyimisa phambi komthethandaba, ubuso bayo bukhazimula. Yathi yona kangingeze ngaphikisana nomzwangedwa wami ngaphandle kokuba ngivezelwe embhalweni kaThixo lapho engiphambanise khona. Ngilapha Jehova, ngisize ngimi nginjalo. Indoda yayiseduzane eyayizwisisa leli lizwi, ngoba ngolunye usuku wathe Jumayela kwathiwa thulisa ilizwi likaThixo. Mthulise lowo muntu. Wathi yena ngingubani ukuba ngicime ilizwi likaThixo? Undoda lwana kuthiwa nguFrederick wamthumba wamusa enkangala. Esemuse enkangala wafumanisa ukubana ngihlengiwe lapha, ngigciniwe. Wasethatha iBhayibhili waqala ukulihumutshela, elisusa
elimini lweLatin elusa elimini lesiJelimani. Ngaleso sikhathi ukukhanya kwesusa ubumnyama, abantu bafunda ilizwi likaThixo. Nanku kubekezela kwabangcwele abagcina umlayo kaNkulunkulu nokukholwa kuKristu Jesu, ngoba babekezela nje ngenxa yokuba bayazi ukubana uJohane wabona ngasembonweni nanto ilifu elimhlophe, phezu kwefu elimhlophe kwakuhlezi ofanana nendodana yomuntu. Lo wayelomqhele wegolide ekhanda lakhe nasesandleni sakhe, enesikela ebukhali. Yasimemeza inye ingilosi yathi, phosa isikela yakho, ngoba ukuvuna komhlaba kusondele. Inkosi isibiza abavuni bayo, ibiza abavuni kuyona le indawo, ithi yena ngendlela eqotho kumele sihambe ngayo njengokwethembisa kwayo ezizweni layo. Iphosa isikela. uJesu wayehlezi kulawa mayezi, wayesezothatha labo abenze intando yakhe. Ngani ngifuna ukufika kulona lolo suku, angikwazi kumbe wena usufikile lami, ngoba iqhithilongo sesilikhalisile. Nxa ngifika kulona lolo suku ngiya emzaneni kithi le lapho kwakulokhulu wayenatha utshwala obunengi. Ubaba wamthumayeza, wamukela uJesu, ithuna lakhe lihle, ibhokisi lakhe lisehla lisiya phansi, inhliziyo zabantu bakithi zaphakama. Ngiyakhumbula ukubana ngalolo suku uzabe esehla esondela, elanda ibutho lakhe, elanda izimvu zakhe, elanda abantu bakhe abaphile ngomlayo kaThixo nobufakazi bukaKristu Jesu. Kumzana onalwana wegwamba lapho kuthiwa kukomnyama ubambile, kodwa okhanyiswa livangeli likaThixo. Uzakwehla uJehova, ameme emkhathini, ame umvelincane, ame iluba laseSharon, ime ingwenyama yomdeni wakwaJuda, ime umlamulankunzi, ame ozoqeda uhlupho, ame yena uzasehlukanisa lesono, ame umsilisi wethu, ame oyisinkwa sokuphila, ame indonsakusa yokukhanya. Nxa esemile athathe icilongo alivuthele, umhlaba udiyazele njengesidakwa, amangcwaba aqhekezeke. Ukhulu abesememeza ngelizwi elikhulu athi, Baba, ngakulalela, ngezwa umntanami engithumayeza, ngiyeza ekhaya. Ahothe uthuli, ithuna lidubuke, akhangele ingcwaba, athi, Ngcwaba, kungaphi ukunqoba kwakho? Wekufa, lungaphi udonsi lwakho? Bonke abaphilela inkosi umsindisi ngalona lelo ithuba bazakuhlengwa ngegazi leundlu, bazakuhlwithwa baye emayezini. Ohleli esihlalweni sobukhosi, onomqhele wegolide ekhanda lakhe nesandleni sakhe, ephose isikela, uzakuyiphosa ukuvuna abajoyine ibutho likaThixo. Uzakuyiphosa adinge izimvu zakhe ezizwileyo ilizwi likaThixo. Uzakuyiphosa emakhokhoba, ngoba ngitsho lemakhokhoba bayebekhona abantwana bakaThixo, bahlengwe ngegazi leundlu, bahambe ngokwezimiso zasezulwini. Umntwanyana omncinyane wayesenanzelele ukubana yikho enye indlela ayengasindiswa ngayo ngaphandle kokubambelela kuJesu owesiphambano. Wayesekwazi ukubana alikho elinye ithemba elibusisiweyo ngaphandle kokubambelela kuye umsindiso oyinkosi yamakhosi, evela ezinkonzweni esamukele uKristu Jesu. Abazali bakhe bayamthatha bathi, namhlanje lusuku lwakho lokugcina lokuphila. Nanku ukubekezela kwabangcwele abakholwa kuKristu Jesu nababambisisa imilayo yakhe. Bayamtshela ukubana siza kubophela kule ndawo nakuleli hlathi kwakulohlupho lwezinyamazana eziyingozi. Bayambophela esihlahleni. Nxa bembophela esihlahleni uyabobotheka, ngoba unethemba lokuba lanxa
usathane engihlupha ngiyazi ngoJesu ngizanqoba. Bayaqhubeka abazali bebophela esihlahleni, yena uyabobotheka ngoba uyakwazi ukubana abazali laba kabala zulu abazanginika lona, futhi kabala mandla okucima imililo yasegehena. Ngakho ngizaba ngcono nxa ngibambelele kuJesu, ngadela indlela zobumnyama. Bayamthiya, baya ngale bucwala, bayacatsha, uyaqala ukuhlabelela. Mina sengahlengwa ngegazi, ngahlengwa nguye uJesu, sengingowakhe phakathi. Uyahlabelela nanxa ke usathane engihlupha, ngiyazi ngokuba ngoJesu ngizanqoba. Nanxa ngihlukuluzwa, ngiyazi kulethemba elibusisiweyo. uJehova ungumaliso. Wahlabelela ingoma ezinengi kwaze kwathinta kwaqula inhliziyo yabazali abasaba ukubana umntanabo kulento, kulethemba elibusisiweyo alalo. Kungani ubengathini? Kungani ubuso bakhe bebukhazimula? Kungani ube lentokozo? Ekucineni bayahlanganisa izandla zabo lomntanabo bathi bona uJesu wakho siyamthanda, nathi sifuna ukuhamba naye. Bakhona phakathi kwethu lapha abathi ithemba elinjalo sifuna ukuba lalo, ukuba ingxenye yebutho elinjalo sifuna ukuba yilo, ukuhamba ngendlela enjalo siyafisa ukubana sikwenze. Kungumthandazo wakho na nale intambama, nxa ulesifiso esinjalo phakamisa isandla sakho sithandaze ndawonye. Fisa ukubana uJehova akusize ukubana ube yingxenye yebutho likaThixo, akukhokhelele uhambe ngendlela yasezulwini. Liyakwazi ukuthi kanaki iphutha lakho, kanaki izenzo zethu, kodwa unaka ukuthi usungule utsha loKristu Jesu.